Veterans League welcomes the decision. It's happy with the process that was, once this thing started, that was followed. Vanga vadzulapo ubva kha mavuto opambananaho vobva mulomo nga zwa kupandelwa havo Zuma kha ḽihoro ḽa ANC. We have taken a decision to suspend the principal of the school up until we conclude this matter. Thoya xikolo sekondari ya vasidzana fhedzi ya Pretoria High School for Girls vo imiswa lwa miṅwedzi miraru. For me, the emotions were really big because it took a village to get me where I am today. Medals to be decided. Mubambeli Tatiana Smith o thubela ḽino shango Mandele wa u thoma wa musuku mitamboni ya dza Olimpiki ngei Paris. Da lokovela nṋe ndi pfi Tshanduko Ligege ndi khou ṱanganedza nga mafhungo a Tshivenḓa fhano kha SABC 2 ndo vhafundili vhushelwa nga vhone afho hayani nga ri vhe roṱhe. A zwi athu vha khagala arali phuresidennde wa kale vho Jacob Zuma vha tshi ḓo ita khumbelo ya khaṱhululo kha u pandelwa havho kha ḽihoro ḽa ANC. Arali vha tshi ḓo ita khumbelo iyo vha tea u zwi ita kha maḓuvha a 29. Muraḓo wa kale wa komiti khulwane ya ḽihoro ḽa ANC NEC vho Tony Yengeni mulambofholo vho Mavuso Msimanga na vhaṅwe vhadzulapo u bva kha mavuto o fhambananaho vho bva mulomo nga zwa u pandelwa havho Zuma kha ḽihoro ḽa ANC. Muraḓo wa kale wa khoro khulwane ya ANC vho Tony Yengeni vha ri huna mbuno dzo khwaṱhaho dzine vho Zuma vha nga dzi shumisa u ita khumbelo ya khaṱhululo kha u pandeliwa havho nga ḽihoro ḽivhusi. There are so many grounds for an appeal. As a person who was in the process, observing the process, was listening to the process, I can tell you for free that what you have heard from the DC and what the record of the meeting is or says, because that meeting fortunately was recorded from beginning to end, is completely different. Muraḓo wa ligi ya vhahali vha ANC vho Mavuso Msimang vha ri ḽihoro ḽi tshiimoni tshavhuḓi na u ḽi si na vho Zuma vha ri zwoṱhe zwine phuresidennde wa kale vho Jacob Zuma vha khou ṱangana nazwo ndi tshilonda tsha u ḓiṱoḓela nga murahu ha musi vho nyadzisa tshirunzi tsha ḽihoro ḽa ANC musi vha tshi ḓibadekanya na ḽihoro ḽa MK Party. The Veterans League welcomes the decision. It's happy with the process that was, once this thing started, that was followed. And is very happy about the outcome. It couldn't have been different. But there's absolutely no thanks that this has happened 6 months too late. First instance, the fact that he even became elected as president is indicative of the caliber of the ANC member. Mapholisa vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal vha ri vho dzula vho posaito u itela arali hangavha na u ṱa zwiito zwa dzikhakhathi zwi tshi tevhela u pandelwa vho Zuma kha ANC. Vhadzulapo bva kha mavunḓu o fhambananaho vho amba zwi tevhelaho musi vha tshi bva mulomo nga zwa u pandelwa ha vho Zuma kha ḽihoro ḽa ANC. I think the ANC did a good thing for me because at some point I feel like Zuma expelled himself from the organization first. I think they made a mistake. Gutsibam remove Zuma from the ANC. And the other thing, if you can check, my voters are dropping because Zuma it's not there anymore and people love Zuma. I stand with Zuma. The thing that they did of dismissing him with ANC, I think that they're supposed to give him another chance because he deserves it. It took too long for him to be expelled. It should have been done as quick as possible because the thing that he has done in the ANC, they're not good. They did great by removing Jacob Zuma from ANC because Jacob Zuma sell out the country. Now he can go and busy focus on his MK party. Zwichezoralo vhaṅwe vhadzulapo vha fhaḽa Garden Road vunḓuni ḽa Western Cape vho khoḓa ḽihoro ḽa ANC kha tsheo iyi nahone vha ri milandu ya zwiito zwa vhuyaḓa ya vho Zuma kha i vusuludzwe. No self-respecting organization wouldn't do what the ANC has done. So what the ANC have done is actually something that they should have done quite some time ago. I like Jacob Zuma because he's stepping down now. Is very good. Is very, very good because that guy is a curse. Is a problem because he like attention too much. But it is an old man.
You see? So now, we like, no, very good for ANC. Happy for that. I'm happy 100%. Murangaphanḓa wa dzangano la SACP vunḓuni iḽi vha ri vha khou ṱanganedza u pandelwa ha Vho Zuma. Mapholisa vunḓuni la KwaZulu-Natal vha ri vha kha ḓi vha vho ita ngoma madzula wo vhambwa u itela arali hanga vha na migwalabo ya vhadzulapo zwi tshi tevhela u pandeliwa ha phuresidennde wa kale Vho Jacob Zuma nga ḽihoro ḽa ANC. Vhakhorondati ya lushaka ḽihoro ḽa ANC vho wana Vho Zuma mulandu wa u nyadzisa tshirunzi tsha ḽihoro nga u shumisana havho na ḽihoro ḽa MK Party. Ḽihoro ḽa ANC ḽi ri zwiito izwi nga Vho Zuma zwo ḓodza matope tshirunzi tsha ḽihoro nahone vha ri zwi lwa na zwipikwa mbekanyamaitele khathihi na ndivho dza ḽihoro ḽa ANC. Khosi khulu ya lushaka lwa maZulu Vho Mosizulu Kazolithini vha khou ita khuwelelo ya uri hu dzhiwe maga a u lwa na khakhathi dza zwigidi vunḓuni iḽo. Vha ri zwa u thuntshiwa ha vhathu vhanzhi zwi khou vhea khomboni vhudziki kha vunḓu iḽo. Khosi khulu vho amba izwi musi hu tshi khou vulwa buthano ḽa vhusimamilayo lwa tshiofisi ngei Pietermaritzburg. Vundu la KwaZulu-Natal ḽone vundu ḽiḽoṱhe ḽine ḽa vula buthano ḽa vundu nga nḓila i sa fani na maṅwe mavundu. Khosi khulwane na lushaka lwa maZulu Vho Mosizulu vho vula buthano iḽi vha ṋekedza tshipitshi. Zwo ḓi ralo vho sasaladza maitele a khakhathi dzo ḓiṱamaho nga zwigidi hune vhahumbulelwa vhunzhi havho vha khou vhulawa nga mapholisa nga vhunzhi. We urge the men and women in the SAPS to continue protecting us from violent criminals who abuse our people. To Mr. Premier, I have been informed, Premier, that there is a crime summit being planned. That is a very important step on the right direction. Vha mahoro manedzi vha ṱanganedza tshipitshi itsho vha ita na u tsireledza maitele a u fara mushumo uyu lwa maḓuvha mavhili. Tshifhingani tsho fhelaho vha ḽihoro ḽa DA vho ḓo sasaladza maitele aya vha ri ndi u tambisa masheleni a vhatheli. Mulanga wa vunḓu Vho Thamintuli vha khou lavhelela u vula buthano ḽa vunḓu iḽi nga ḽavhuraru. Mulandu wa u rwa wa miraḓo ya kale ya khethekanyo ya u linda phuresidennde wo fhiriselwa phanḓa u ya matshelo nga ḽavhuraru khothe ya madzhisiṱira ya Randburg. Vhaimeleli vha mulayo vha vhaholelwa avha vha khou tea u swikelela maṅwe maṅwalo ane vha ri a ḓo vha thusa musi vha tshi khou ita zwa u vhudzisa mbudziso ngomu khothe. Mapholisa vha malo vho fodiwa vha tshi khou rwa maswole vhavhili vhe vha vha siho mushumoni nnḓa bada ya N1. Avha vhoṱhe vho vha vha tshipiḓa tsha vhalindi tsha tshanḓa tsha phuresidennde Vho Paul Mashatile. Vhaimeleli vha mulayo vha vhaholelwa avha na musi vho vho sedzesa kha mafuvhalo a ṱhanzi ya u thoma ane a pfi o a wana musi a tshi rwiwa nga mapholisa avha. Vhaimeleli vha mulayo wa vhaholelwa vha ri mafuvhalo ayo a khou tou nanisedzwa. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenḓa fhano kha SABC 2 nga ri bvele phanḓa. Ḽihoro ḽa EFF vunḓuni ḽa Limpopo ḽi khou amba uri ḽo ḓiimisela u vha na ṱhuṱhuwedzo khulwane kha mbekanyamaitele dza muvhuso wa vunḓu iḽo nga murahu ha u vha ḽihoro ḽi hanedzi ḽa tshiofisi buthanoni ḽa vhusimamilayo. Iḽi ḽihoro ḽa EFF ḽo kona u wana zwidzulo zwa ṱahe afho buthanoni ḽa vhusimamilayo he ḽa engedza zwidzulo zwaḽo nga zwidzulo zwivhili musi zwi tshi vhambedzwa na zwa muvhuso wo fhiraho wa vhurathi. Vunḓu ḽa Limpopo ḽi ḓo vha na dzulo ḽaḽo ḽa u thoma ḽa muvhuso muswa nga ḽaṱanu ḽino. Our issue-based where we agree, our manifesto dictate this. If we gel with any other progressive parties, especially on the leftists, we are ready to do so. We'll embrace them and make sure that we oppose, not only in a very destructive fashion, because we need to change these laws that have been there 30 years. Ṱhoho ya xikolo sekondari ya vhasidzana fhedzi ya Pretoria High School for Girls vho imiswa lwa miṅwedzi miraru vha muhasho wa pfunzo vunḓuni ḽa Gauteng vha ri zwa dzulo ḽa ndatiso kha vhagudiswa vha 12 vhane vha khou hweswa milandu ya khethululo nga lukanda zwi ḓo bvela phanḓa. Vhagudiswa avho vho imiswa tshikoloni nga murahu ha u ṋekana miledza yo no sanda vhagudiswa ngavho vha vharema kha lugwada lwavho lwa WhatsApp. MEC wa pfunzo Vho Matume Tshilwane vha ri zwa khethululo nga lukanda a zwi nga ḓo konḓelelwa na luthihi hune vha ri vha khou ḓo sedza mbekanyamushumo dza u thusa vhagudiswa vho kwameaho.
We have the 12 learners that were suspended. 8 of them were what you call leaders prefects, for that matter. They were withdrawn immediately, together with the privileges that come with that particular endorsement or support or approval of being a prefect. And then we further, through the investigation, there were some determination that we saw, and new evidence that had come forward that this is not an incident, a recent incident. There has been this complaint for quite some time, from last year as well, 2023, that were raised by some of the learners, and one of the whistleblowers came forward, and what makes me sad is that he was she, because the girls' school is not a he, it's a she. It's she, so she got victimized, but she did come forward, and we're able to get that evidence that was received. So based on that, while we're still busy with the disciplinary process, we have taken a decision to suspend the principal of the school up until we conclude this matter. Muambasada wa shango la Venezuela pano Africa Xipembe bo Carlos Feo vari mamwe mashango akho lingedza ujenerera kha maitele a shango lavo adzikhetho nga uri akotoda ore ire henepo shango ne lavo mahore manedzi apo Venezuela akho hana mvelo za khetho gude izwi ndinga murahu ha musi ba commission ya dzikhetho bo divadza uri bo Nicolas Maduro ndibone mupenyi wa khetho za bu president zamba muroba nga swondaha. The country with the biggest reserves of oil in the world is an element to consider also. And also because we have a revolution going on that wants to take our resources to the well-being of the people and not for corporations, international corporations. We have under sanctions like 7 years, and it has really strike our economy. We used to be the country with the biggest, the first social and economic indicators and in a long period. When sanctions arrive, it's true our economy suffers, our people suffers. But we have educated people also, political educated people that know why the economy has been going down. And also it's important to say that because the main attack was against the oil industry, 2 years ago, we began to recover economic. Now we have a good indicator and a good perspective of growing economically. That is something that they don't want to. Zwa zwino ribadisira mapungo a zwa ekonomi hune randa ya ponara ya wana manda na musi ichimambedzwa na mangu masheleni marona lipasi. Dollar rand 18.35, bondo 23.55, euro 19.83, pole ya Botswana 1.34. Mikoa fela JSE Inter. Cash Verde dzwa musukundi $3,393, platinum muri $958, oil sonkuna kiswaho $78.69 ngafagi. Lino shango la Africa Xipembe lina fulufelo uri thendelano ya vubindudzi na shango la America ya AGOA idzo dovha ya vusuludzwa nga nnḓa izwo mvelelo dza khetho dza vhupresidennde dza America dzine dza khou ḓa nga vhuya na ṅwaha a dzi nga ḓovha na masiandaitwa a si avhuḓi kha u vusuludzwa ha thendelano yeneyi ine ya khou tea u vusuludzwa ṅwakani. Minista wa makwevho na mbambadzo vho Park Stow vha ri lino shango ḽo wana thikhedzo khulwane kha muvhuso wa shango la America malugana na u vusuludzwa ha AGOA. As South Africans, we should be comfortable that we can respond to any questions that are being raised. Insofar as trade-related matters, we were able to clarify all the issues that we were supposed to engage with, insofar as the trade matters are related. Insofar as international relations policy, we indicated that South Africa has consistently maintained an unaligned position.
And many of the parties that we engaged with said they respect an unaligned position. Sorry. They, however, perceive that South Africa might not, in certain instances, have articulated its non-alignment in a manner that is demonstrable. And it's a matter that we said we're prepared to engage with. Ana musima fungo ogumane pa apamadekwana vudi mucho watevera zvene zvino nda